L-istorja li għanna li la seduħadna Sirja fejn ftit iktar minn sena ilu faqqet rivoluzzjoni l-poplu għam kontra l-gvern ta' Bashar al-Assad u f'dawn 13 xahar mietu u għastmat li mietu anka skont rapporti tal-ġnus maquda ma' 13,000 ruħ. 1000 ruħ fix-xahar stmati mejta fis-Sirja f'din ir-rivoluzzjoni li jisa m'għandix tmiem. Miej għandi l-Rabi Malul li huwa għalli biex nseħħlu Robert, ilu 12 sena jgħix hawn Malta. Inti fottu f'Settembru kont fis-Sirja u xek, Robert. U arrestaw wieħed minn ħutek, Mohammed. X'ġara? Dak arrestaw kien sejjer waqfu bil-karozzi, ħadu l-ID-kart, niżluh u ħadu s-CID. Wara jomejn eżempju morna hemm, bdejna nsaqsu warajh, għadu l-nassa ma tistawx tkellmu sakemm nlestu ħahna. Asqalulkom għal xiex arrestaw? La, asqaluna għal xiex. Da għamil arrestat 27 ġurnata kważi l-liem. Wara rib xahar da ħareġ, bad wara sarna nafu bejn saqsajnieh fuq xiex arrestaw jew fuq xiex beda jisaqsuh. Beda jisaqsuh li eżempju inti bis-swat u rajt 3 darbiet li dak jinezluħ jisawtuħ. Swat ġifir, ma Sawt waħda minnhom li qabdu l-xokk bidejh, dawl. Xokkijiet? Xokkijiet dawl fidejh. Waħda minnhom li jtuħ fuq saqajh, 200 sawta, 150 sawta fuq saqajh. Meta jdaqqa tal-fossa fuq il-qiegħ ta' saqaq marbutin. Fuq saqaj marbutin. U ridi jimmetti fuq xi ħaġa problemi minnhom li qed jipprotesta, li qed jitkellem kontra l-gvern, li huwa armat, għallhom ma jien m'għamilt xejn minn dawn l-affarijiet. Għallu ma tistax li tajt ma' milċej, trid timmetti waħda minnhom hu. Kellu jammetti bil-fors. Kellu jammetti bil-fors. U x'kienet x'qabdu ħjar? Għallu li inti qed titkellem kontra l-gvern, għallu mhux qed nitkellem. Għallu int kun ġo spiżerija u tkellem ta' kieku l-gvern rażinja mill-ewwel, ma kienx do jmutu dawn in-nies. Għallu miju b'daqshekk imma hija xatt ħażin. Għallu amment min int biex titkellem din l-istorja hu. Ġifier da s-swad, da t-torturi sa' Għalex titkellem din il-kelma biss. Għax qal din il-kelma fi spiżerija. Għal din kelma biss. Inti għandek żewġ ħutek oħra, jgħixu s-Sirja, Ghassan u Ahmed. Qed narawhom hawnhekk għandi ritratti ta' meta ġew jarawk hawn Malta xi 3 snin ilu, kienu vaganza hawn Malta. U f'Novembru li għadda huma sejrin għax-xogħol kellhom pistola magħhom mhux hekk għax is-Sirja bħalissa ma tantx timxi mingħajr pistola u arrestawhom. Arrestawhom bil-karozza tagħhom, bil-levrant li kellhom magħhom li kienu sejrin xogħol. U għadhom arrestati sallum. Wadkom rajtuhom qatt? Rajnihom meta ġibuhom fuq television Sirjan. Akkużati biex huma akkużati? Akkużati li huma b'każ ta' qtil ta' tifel ta' President, b'każ ta' Ministru. Ta' Ministru, b'każ ta' serq ta' xi fuel, ta' bowser ta' fuel, blas ta' serq ħafna ta' affarijiet. U ġabuhom fuq il-television Sirjan qed narawhom. Ġabuhom fuq television Sirjan li qegħdin jammettu li qatlu il da tifel tal-Ministru. Li qegħdin jammettu qatlu tad-tifel tal-Ministru. Li u tawhom biex qatluh qabadhom xi ħadd qatluh u tawhom 100 euro. Qegħdin jammettu. U wieħed minnhom eżempju do tnejn minnhom milli għandu blokok ta' bini, għandu showroom ta' karozzi, għandu għali li qed jaħdem bihom istess, għandu l-levranti miegħu. Qed tgħid li qed iġalluhom jammettu it-til li m'għamlux. Li m'għamlu. Ħaduha fuq it-television, fil-fatt qed naraw il-filmat jidhru sew qed jaqraw. Qegħdin jaqraw jisom xi karta qudiemhom. Daw wieħed minnhom li tratt li kien jiġi ftit ilu li meta ġie jarani fida li għandu l-business tiegħu, li għandu n-nies jħaddumuhom miegħu. U qed jakkużaw li qatel għal 100 euro. Għalli qatel għamel qtil għal 100 euro. U wieħed minnhom ġifieri da Ahmed meta xi xahar ilu ħareġ wieħed minn hemm. Għaljen fuq telefon qed nitkellmu għaljen rajt il-ħuk li għandu daqqa b'siequ u għandu xi 10 bonti b'siequ. Firri da bis-swat għandu fatħulu 10 bonti b'siequ. U daw la avukat, la ġuri, la orti. Ħadd sassa la jaffejnhom, la ġuri, la orti, la avukat jista' jkellmuhom, la nista' nkellmuhom, la ħadd jista' jżurhom. Għadhom bil-ħwajjeġ tagħhom li marru bihom li marrestati 6 xhur minn Novembru. Għadhom bil-ħwajjeġ li arrestati bihom. Kurjuża wkoll li apparti ħutek ta' dal-qtil fuq it-television tas-Sirja kien hemm dan raġel li ħanaraw issa li wkoll ammetta li għamel li qatel l-istess bniedem. Li da ammetta li ġiebuh da f'Diċembru li għadda li qatel da l-istess persuna u tnej ġiebuhom fuq television Sirjan. Ġifieri
Għatlu iktar minn persuna waħda għal dan raġel. U qabla kienu ġibu nies oħrajn li kważi kull min arrestaw f'dil ħaġa. Taħt is-swat jgħidu inta qtilt dal-Peppi ħana jgħidu. Kulħadd iġa l-oħja met il-qatel ħadd jġalu jimmet il-qatli da. Bis-swat, anke li jien jaħduni jien jgħidu jsawtuni bħal da Muhammad li ħareġ. Meta kont qed nitkellmu issa milli niġi xi satejn ilu, għalli jien waħda minnhom. Lajt 300 xaba fuq siqi. 300 xaba fuq siqi, għalli għamilt 6 ijiem warajja biex nmur it-toilet jieħduni 3 min-nies. Jerfgħuni 3 min-nies għamil toilet u nerġa'. Inti temmen fl-innoċenza ta' ħutek? Ħafna. Għandek organizzazzjonijiet ukoll qed jgħinu bħal Amnesty, eċetera. X'tixtieq, x'nistgħu nagħmlu aħna l-Maltin biex ngħinuk? L-Maltin u kull bniedem li jemmen bil-drittijiet tal-barsuna tal-bniedem u nħaġġeġ kull avukat li jista' jgħinni jew xi ħadd li kollu power li jista' jgħin l-ħawti u l-ħawti daw kollha wieħed minnhom għandu 4 tfal, Ahmed, u wieħed minnhom għandu 3 tfal. Wieħed minnhom iż-żgħira Hassan اللي الطفل عنده طفل اتولد في مارسو وعاده ما راحش. عاده ما راحش. ولا قاسي ما رايتوش. عنده طفل السلوم تا 3 شهور. نحجج اللي كل افوكات اللي عنده دريت يخدم بالدريتيات tal-bniedem. إن كنت ليكم ياخذ النمرو تاعي من عندكم واللي عنده بزون لين لست اللي نخلص كلش. لكن اللي نعمل كلش محبة كاو شي افوكات اللي يستووا اللي افوكات اللي يو الناس اللي يستووا يعطوا شي يعطوا يكونتاتياو يشاركوا عينونا تا جيت ما عندناش عشان جراتسي لله عندنا الجيت وعندنا الشغل وعندنا البزنس اما جيت اللي نوصل دي الحاجه اللي الشندره دي حاجه اللي نوصل لازم ينجا الهومن رايتس واتش اللي نستنى نعملوا شي حاجه جوا الهوتي واللي شي حد اللي يستا يطلع بحال افوكات السبايس اللي يريد ينلست اللي نكبريه كله. روبرت jien ringrazzjak. Grazzi ħafna. Nawguraw l-issir ġustizzja maħutek u nawguraw ukoll tisem il-poplu Malti ukoll issir ġustizzja mal-poplu. Grazzi ħafna mal-poplu kollu Sirjan. il-poplu Malti li dejjem għandni u dejjem waqaf miegħi. Grazzi. Grazzi. Thank you.